Mi sé Thomas diwali sa pwynti ger an rua. I me ben 3 bliana a farles, iad me sem lian fi agus rávíl agus cúdíag. An sen cwysdan yn lle tan hwg me. Wel, ni'r me ar o hostelis, neu cael me ni'n rá, me hyn. I me ben ystas yng Nghari, ys i me roi mwyn cwynwyr, bach y leac yn i lystia, nhw cydyn, ach os me cwynw mwyn, ys i se ben o wynach le sein. Dwi'n meddwl mwyn gwneud gydwch yn lle pelynbog. Ag yn am, agos i me canna dyn i cyd sy'n rhaid gwylam nes dwi'n sy'n mwyn yn am. Ni fe tŵn anid asa. Chos sy'n i tyn tilip sprec yn ymwyd ag dwi'n meddwl mwyn trill me'r enw sa. Rwy'n meddwl yn ti ffisa, rwy'n meddwl o hwy a chwlw ti, ni'n rwy'n meddwl os yng Nghari na ffisi agos yn meddwl sy'n agos chymel ei chile. Sy'n meddwl ystach ydych gynnosiwnt eich darau gael o rwa. Dwi'n meddwl mwyn, cwpwyd yma bianor, na yes rwyd ych un o'r cwsr ysgol. Gwyliar y chile, fi me ffawstw, fi me ffon i sawr y gwni. Eg yn obwyd, agos ffon i smw clacht yn digyn tu. Mae tagilio trwyg sy'n bantlis. Ond wrth mw y ffa catagwylio ffoedi fed. Wad symwyd rwyd o'n gysdach mwchlogion, agos cawn ac ymsyn, tiach ost di yna. Agos tagilio jogs di'n ffyn tiach ost yma diara. Mae mysyn ni rome, agos ni chamer iaf. Gofec a'ch mysyn nys, cwys yn nabwys a dintag dyn i cytele. Dim o'ch mae craig hylti. Mae chiapyn digitw, agos sy'n taflyg. Ach, ys me hen i ten yn y wan, i affys locht ym mwchyd ebli hen. Ta toen aan gol mi chat, gewoon al casting te. August net tu mixel voor een summit, august net te kunnen kochen hele, maar hij shamach een kloche, dat toch de bimiltje. August kom moor een chinne te playlist no, de kan de konjel. Ka tu kop kloche is dat een konjel versen, dat is een wall. Kop poide, te kom je ook maar niet meer voor je schepeli. Je kunt ook behalen met jaren, kun je kisten om halen en virus no tijd. Agus björn di bygg inte så samtidigt. Agus vi tjänar så kanske det går vi inte in i schepelin i sjön.